Kada se sjetite Australije, prvo kaj vam padne na pamet je 100% da je to zajebana zemlja gdje vas 1001 stvar želi ubiti. In Australia we've got deadly animals aplenty. We've got funnel web spiders. Možda vam na pamet padne Mad Max ili Hugh Jackman. What do they call you? Wheels? Ili AC/DC, na primjer. Nešto takvo, Sydney Opera House. Sigurno vam ne padne na pamet da bi Australija mogla biti zemlja vrhunskog horora. Meni osobno prvo padne na pamet Romper Stomper, mladi Russell Crowe kak tamo šamara neke migrantuse. This is not your country. I nažalost zaboravljeni horor komedija Black Sheep, iako je tehnički to novozelandski film, a ne australski, ali svejedno, sve je to tu negdje u istoj sferi, ajmo reći. Naravno, horor se uvijek veže uz Ameriku, svi su tu Stephen Kingovi, David Cronenbergi, Carpenteri i tako dalje, tako bliže. Uglavnom, sva velika imena se uvijek vežu uz Ameriku. Nitko, ali nitko, i ja osobno, ne bi rekao da je Australija u stanju napraviti vrhunski horor. Ali braća Filippo su zato sve uvjerili da je to moguće sa ovim filmom, to jest sa Bring Her Back. I još samo da dodam, pomeli su sve američke horore, barem ove modernije, onak u jednom šusu, doslovno. Pogotovo prokleti Together koji mi je i dalje ostavio nevjerojatno gorak okus u ustima. Hello darkness, my old friend. E sad, Bring Her Back nije baš najtipičniji horor u stilu recimo Noća vještica ili Strave ulice Brijestova, već on spada u podkategoriju horora, to jest subžanru, to jest tjelesni horor, velikom većinom. I sad da se malo dotaknemo tog tjelesnog horora, o čemu se tu zapravo radi. Vjerojatno ste u nekom trenutku u životu čuli ili ste vidjeli ili ste gledali Cronenbergovu Muhu, vrhunski film, ili recimo Carpenterov legendarni The Thing, i to bi ajmo reći bio nekakav mainstream primjer tog tjelesnog horora. Nešto što je groteskno, jako uznemirujuće i stvarno jako slikovito prikazuje disfiguriranje ljudskog tijela ili kako se ono mijenja, da li je to pod utjecajem nekih bolesti, nekih mutilacija, to je samo mutilacija ili nešto treće. Uglavnom većinom se radi o tijelu koje se mijenja u neke bizarluke. To bi recimo bio body horror. Bring Her Back ne odlazi u neke previše nadnaravne sfere i on više koristi taj, ajmo reći, tjelesni horor kako bi gledatelju malo više izazvao nelagodu i učinio atmosferu još više strašnijom nego samo da se drži psihičkog terora, i moram priznati da čini to izvrsno. Same scene gdje je tjelesni horor inkorporiran u sam film su vrlo inteligentno tajmirane i dolaze u najboljim trenucima kada se čini kao da se sve smirilo, a zapravo je to šok efekt, i također ne mogu dovoljno naglasiti koliko je to odlično izvedeno u ovome filmu. Iskreno ne sjećam se kad sam gledao ovako slijevit film gdje je to primarno obiteljska drama, ali se vežu ti elementi tjelesnog horora koji sam spomenuo prije, uz malo folklora, to jest neke, ajmo reći, ruske rituale, i naravno nadnaravnog. U nekih sati 40 minuta koliko film traje, svi prije navedeni elementi su toliko promišljeno implementirani da se dobije osjećaj kao da niti jedna sekunda nije potračena sad već legendarna gledanja u daljinu, scene krajolika koje ne pridonose ničemu, beskorisne dijaloge ili monologe koje nemaju veze sa vezom. Najbitnija stvar po meni je taj element horora, to jest nelagode, i Bring Her Back tu briljira jer mislim da nema scene gdje se napetost ne može rezati nožem. Od samog početka, to jest uvoda u film sa scenama nekog bolesnog rituala pa do samoga kraja, Bring Her Back ne odustaje od konstantnog psihološkog terora nad gledateljem i samo niže slojeve bizarluka ili ljudske zlobe u svrhu neke osobne satisfakcije glavne zlikovke ovog, usudio bi se reći, horror remake dijela. Naravno, cijelo toj atmosferi tog psihološkog terora prenosi nevjerojatne scenografije i korištenje rasvjete u svrhu produbljivanja gledateljeve muke i nelagode. I kada se uklope svi vizualni elementi i priče glavnih likova i njihovo ponašanje na ekranu, stvarno se dobije osjećaj da je ovo film od kojeg se nije očekivalo previše jer dolazi iz pomalo zaboravljene Australije, nego najpromoviraniji, najrazvikaniji hollywoodski blockbuster, ali sa pokrićem. Rekli bi u narodu da je ovo klasičan primjer underdoga, to jest neko za koga cijelo vrijeme naviješ, ali ne očekuješ da će pobijediti, ali ipak na kraju, unatoč svim problemima i svemu, on
postane pobjednik. To bi bio Bring Her Back, recimo u ovom žanru ili subžanru tjelesnog horora ili horora općenito. Mislim da nitko stvarno nije očekivao ovako dobar film, pogotovo ne od Australije. Možda najveće iznenađenje filma su glavni likovi, to jest slabovidna Piper, njen problematični brat Andy, totalna manijakuša Laura i dragulj ovog filma koji progovori jedva 3 riječi u cijelom filmu, ali svakako svojom pojavom unosi nemir. Oliver. Dotaknuo bi se samo ukratko glavne antagonistice ove priče, jer ako smatrate da su Michael Myers i Freddy Krueger ikone zla i utovljenja straha, onda morate upoznati Lauru. Srednjovječnu ženu koja se bori sa unutarnjim demonima i ne može se pomiriti sa gubitkom djeteta. Ali način s kojim se ona nosi sa tom situacijom ili kako želi riješiti je u najmanju ruku bizaran. Upravo je Laura u ovom filmu taj vječni Michael Myers ili Freddy Krueger koji ti dolazi u noćne more i ne možeš ga se riješiti. Koliko god brzo trčao ili koliko god ne spavao ili gdje god se skrio, uvijek je tu negdje. Samo što ona nema nož, ajmo reći u ovome smislu riječi, nije sad neki ovo slasher, nego žena je psihički rastrojena i jednostavno sve svoje deluzije ili što god prenosi na druge i ima grdi plan. Ukratko, priča možda nije nešto super originalna i naizgled kompleksna, jer je ovo u samoj srži obiteljska drama gdje brat Andy i njegova polusestra Piper izgube oca te završi kod skrbnice Laure dok brat ne postane punoljetan. Poanta je da Bring Her Back promišljeno i kroz odluke glavnih likova vrlo detaljno obrađuje transformaciju do obiteljske drame do apsolutnog terora. Kroz cijeli film vrlo linearno i detaljno otkrivamo cijeli Lauren plan kako da zatoči Piper i riješi se Andya, te da vrati svoju preminulu kćer Katie natrag u život uz Oliverovu, ajmo reći, pomoć. Sam način na koji Laura obmanjuje Piper da joj se prekloni i ostane sa njom ili kako terorizira Andya bi i najstabilniju osobu doveo do ruba. Moram naglasiti odmah na početku da stvarno nisam fan tog žanra tjelesnog horora, ne volim čupanje noktiju, rezanje ruke, te neke stvari, nije mi to primarno u hororu. Ja sam više onaj lik koji voli taj neki osjećaj jeze, osjećaj napetosti, što će se sljedeće dogoditi, ali ajmo reći da je ovo film koji je savršeno inkorporirao elemente tog tjelesnog horora u samu priču. Više je to kao neki dodatak. Vidio sam tu neke razne reviewe na, ajmo reći, IMDb-u da je to kao gore žanr, ali frende moj, ovo nije ni blizu gora. Trebate vidite pance kaj oni rade, a i Koreance, ovo je kamilica. I sad moram biti fair do kraja i reći da film ipak ima nekoliko nedostataka, nije ovo 10 od 10, 100 od 100, nije baš tako, ali opet ti nedostaci su toliko sitni i ajmo reći da se ide u sitničarenje ili da je to recimo nekako cijeplidlačenje da nisu vrijedni spomena, no svejedno ne je bilo fair da ih ne kažem. I na primjer svijet koji okružuje naše protagoniste je, ajmo reći, u najmanju ruku malo problematičan. Nemamo nekakav backstory, ne znamo otkud je Laura zapravo došla do te snimke ruskih rituala gdje se događa ta neka reinkarnacija. Znamo zašto želi to napraviti, to želi vratiti svoju kćer doma, oživiti. Što se dogodilo sa Laurinom obitelji, što se dogodilo sa Andyom i Piperom mamom ili mamom iz prvog braka. Dakle, fali tu neki stvari. Ima tu podosta pitanja koje su mogla biti u par minuta ispričana i dala bi još više konteksta samom filmu, ali eto, kaj tu je. Ili recimo, otkud Lauri lova za takav posjed, mislim, ta kuća je fakat ogromna, to je kućerina, možda je neka logika bila kao možda imala muža prije pa su dobro zarađivali, ali realno žena je socijalna radnica, mislim da nigdje na svijetu netko ne može imati takvu viletinu sa bazenom, ali dobro, velim, ima tu neki stvari. I naravno, pred kraj ili sam kraj je onak, nije loš, ali recimo, pošto je toliko traumatičan film i toliko se oslanja na te naše neke emocije da se vežemo uz likove. Neke smrti su iznenadne i što je, ajmo reći, nekoliko neću reći dobro, ali dobro je u samom filmu koncipirano, ali ja sam više očekivao da će biti gaz u daske, idemo sad do kraja, krv do koljena, više nikog nema, ali nažalost nije ispalo tako, neću spoilat kraj. Nije loš, ali iskreno mogli se to čak i malo bolje odraditi. Sve u svemu, znam da dam preporuku više manje u svakom videu kojem napravim, ali ovo je stvarno preporuka i evo, ako imate volje, odvojite tih nekih sati 40 minuta i vjerujem da ćete stvarno uživati. Vidimo se u sljedećem videu. Bok!